January kunga nipandagi haugadoriba parliament budget session da Manipur personal rule gi maraibak lepkadori haidana fondoli aduga tang taragani thoitrom bo sida koi sakar sem laba yai madubawa PRC lebani na haibatare adubu koi January gi tang kunga nipan asida koi parliament budget mifam asi tang koi February gi tang ani fawa phamgadori masida lengak semba ngamudragadi makhata na PRC thambana tar thamdaba sida warfc lahuba mathau tabana maram morakanda lengak semgi matam si hena tenjelakpagi wafam mama lakpa haibtare tamo popular government ma halaknabagi asa adu uba phangbra uja kamaine ngi masi matang tarang sen manipur da koi popular government ma lakne haiba bari sanare si kuire adum mayam se koi mayam ton ba source mayam dagi newspaper singi adum tang tarama panda daguni haiba mayam adu of course koi lisathari ba azil nei ba president nulsi koi maruina koi ma koi March February gi tang tara hundoi March de lo singadro matam ni oira banina madugi mamangda lo shelogda ba yadaba poni haiba sime adu sidai da ba sarkar si dissolve to gon to da lai ba api PRC dum sangdu pa ya su yai madugi da lo de pi pase aduna swai sida koi aduna ka su ka dinai oje sangdu pa bugi lai ba parliament da board house da यारकान दा PRC mo पे extend to udoi bani aduna sai da haji speaker question ba adagi sangi ba duga mayam si koigi kai tare speculation nga ta lebu nga tani chap chawa madugi chap chawa kano leite aduga mamang su khabram da yaw duni ta nga su mong da koi ya school kendra dagi CM ore ni kai da pau se dum magi magi source dagi dum mai da haida ba pangi de na bisni mayam se dum kano da chadin nga da dum tawo ga lebuni aduna raiwa sigi matam sigi manunda akoi chap chaba sarkar amadi sem bhai bisdi mathau tare adubu madu semau de ne hekta dissolve to goda ba par kadaba chaleite aduna maduda thoina uchakinai leite adum leitre wi PRC adum sangdu ki bata bani adum taraka tha to mo sangdu ga maduna madu sangdu ki bata ga ni khwai ni chauna impact pi de ga si koi leite ba ruling BJP da choba chaithe mo pi ga de bani madai da mo gi face se oina ba anuba kogi sema makhalakpa barsu tangai phadaba party ki oina maduna dragadi koi 27 ki election da koi ki BJP sing ya dilai ba yam high wakhala se nemdha bagi mami dune ji uri se koi manung da leina ba kona ba mayam da ka duka praja no pa du uri ba mayam sing asidi state dilai ba chai ani makhai chai manga sasan to goda budu chai ani ga makhai se lal la chalakna karim ta chai ni ga tha tare sine na lan laksana maram mare kana masli kaimta development gi kari kaimta koi packet bangam dana lady situation aduna state da lady ba ruling party ko nasuni koi gi ba leader ma XYZ obi ai madu makhal ka da koi lebas da popular government mi thambai si tangai fate ala ba sakar leitana duga lady ba president le bada ga president su mu governor su nagaland ki in charge mu puri bani mayam se aduna thabak se sato action to wa mayam da state da prajan unani ma mayam do everything thaba ko din makseni development ki ro kare ki ro koi ki governor je pass to ro chak de mai makha da mana haira kan da ain to bunga kani to budar se duna yamna khanda badaga wai sakar ma mana da budar su ai na do wai ku culture leba madu tong de bada leadership si patana famin da kan da aina to roge smaina to roge opposition to ro kana kari to irang to kana mani buda president lai manate ba masi apoi mun khamam thoi swais da koi ki elected mayam singasu famin da kan da ko chungchen da kan da koi kai no pune lebas ki da mukta koi sewa to ke na thulai bin na koi kai to hum thoi hai basi punna ko chungchen da bam changi ngai ta ko na ba adu to ni hai ba da school na oirani hai ba singja mai na oirani hai ba de ki se koi bisnupur na oirani hai ba mayam se ya to jawon na ji mayam ji to of the town hai ta re ori se koi ni jaga da le ka ji sa ta kom do ro hotel do ro kana na du ni kana na du ro ni na ngang na ba adu ga amana tarang se koi ki Facebook ta karida social media da comment pida du toroga Facebook da lewa nga ka da budati adana mi gi toroga magun sing du ye machangi Facebook da troll toroga du toroga da toroga maduna karim ta koi gi impact le roi aduna praja singh bhab ta batai 2027 sida koi praja singh bhab ta brata da bra forget about any party A party OBI B party OBI kana bo khuna fa ba mire ko khan ga da gfc koi khudimuna bhab ta mina mathau tai maduna jagde koi ngasi lebak sida kangkhung chai ba chahi ani ga tha tret me ada pun rei ba se IDP sing me am le ba me am sing ya wa se ko loi khang dere bani masi am khanna repeat to dana ba ko khudum
ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯇꯔꯛꯁꯤ